بریا شورشê tevahî çandên gelên herêmê dihatin qirkirin. Mînak gelê Kurd ji bo ku cejna Newrozê pîroz bike, rastî gelek astengiyan dihat û cihên şahiyan ji aliyê rejîmê ve dihatin dorpêçkirin. Ez bêrîvan botanim, Koordînasyona Hilala Zîniya Kantona Qamişlo him wek hunermend di nava tevgera çand û huneriya Hilala Zêrîn de tev digere. Dema dibe qala çandê, dibe qala hunerê. Helbetê ew rihêhanê zaroktiyê dema ku mero re mezin dibe, di wî rihê hertim jiyan dike. Ji bo vê jî çi zehmetiyê bên pêşiya kesayetên ku hunerê dikin, helbetê wê wa zehmetiya derbas bike, wa sînora jî bişkîne rajiyê. Yani destpêkê çima mixwest ez vê bêjim, ji ber ku wekû destpêk tevlîbûna min ji nava qada çandê re 2007 wek komekî ciwana Komaroj em tevlîbûn zehmetiyên pir demdirêj yani em derbas dibûn. Ji xwe pişre 2008 tevlî nav Komabotan bû. Komabotanî got ji salên notî de dema goznê hatibûm dinyayê hebû. Pêre dema got dibîne ji zaroktiya xwe de tu hunerekê bi vî rengiyê xweş, hunerekî got her û her awaz û stranên li ser welatekî got tê jiyan dike dibêje, girêdanekî merova çê dibe, hezkirinek merov bêhtir dibe. Yani ji hunera teqlîd, hunera bêjin ya got derve hertim xwestin di nava me de biçînin ji bo ku em dûrî çanda xwe kevin jiyê zêdetir di bo hunera xwe nîrast ve tê girêdan. Ji ber vê jî wekû 2008 tevlîbûna min ji Komabotan re çêbû. Wê demê de ji xwe gelek hevalên me got temen mezin bûn jî di nava wê komê de her û her diman û stran digotin, me ji xwe wan wek mamoste didît. Ji ber ku ê got xeta hunerê de dema got dimeşîne yan jî dema got tê berdewamiyê dike, helbetê wê kesên got nû jî tevlî nav wê komê bibin, wê wek şagirta got ji mamostê xwe fêrî gelek tişta bibin, stran bin, awaz bin, çand ne tenê em bêjin stranek gotine yan jî helbestekê binivîsîne. Ew çanda got rûniştina te, rabûkirina te, xwarin ve xwarina te, adat û teqalîdê civakê wekû çandar sen em bêjin, ne got wekû çanda dewletê bi sala xwestiye di zihniyeta xwenî zikûrî de vê çandê qir bike yan jî belav bike yan jî hertim li ser jinekê got ew jin hunerê bike yan jî qada çandê cê xwe bike xwestiye qir bike yan jî zehmetiyê de derbas bibe. Ne wek vê wekî qada menî çandê ya resen ya got ji dayîk û bavê me dema golorîk digotin, dema civat çê dibûn, şevvêrk çê dibûn. Helbetê dema got di doza çandekî resen bike tê bi vî rengî tev bigere û tê bi vî rengî jî hez bike. Ji xwe di salên em bêjin di zehmetî de destpêkê em vê dibêjin, ji ber ku salê zehmetî jî dîtin beriya şoreşê û ji xwe di nav salê şoreşê de jî got em şoreşê re di nav çandê de mezin bûn. Rob me tiştên got bûyer û tiştên got qewimî jî me dîtin. Niha wekî berî şoreşa Rojava zehmetî ne tenê got em stranekê bêjin me zehmetiyê wê dikişand. Di nav civakê de adat û teqalîdên got digotin eybe şerme dibin navê ol û dîn de dibin navê ev jineke çênabe dengê wê bilind bibe ya jî çênabe wekû jin şexsekî zanista xwe bide pêş. Helbetê ew dewleta mezin di nav malbata her malbatekê de dewletekî biçûk ava kirbû di zihniyetê bav de bira de be hatibû ava kirin. Dayîk jî çiqas heger hewildanê wê hevanan di wê demê de dihat vedgeriya dîsa di wê bin sîstem û tesîra got ew zihniyeta got nahêle hertim jin li pêş ve yan jî tiştên got dafirîne derxîne dihat seknandin pêşiya wê. Yani tê bîra min carna jê em derdiketin ji bo got em tenê em pirovekî xwe bikin malbat em digeriyan.
قالك جارا دريجي دوجه ما دهاتن قرتن لێدەما گوت خەباتێکی حەز بکە تایبەت خەباتێ چاندێ یێ هونەرێ یعنی تجێ بە ناگەر ئەگەر جارێکێ دەری دەهات گرتن جارا دوامە لێ دەدا جارا سیامە لێ دەدا تا گۆمە مال شخۆر عیار دەکردن نەتەنێ بەشێ سترانە پێشێ گۆڤەندێ هەبوو یێ شانۆ هەبوو یعنی مە پیرۆڤێ خۆ خەلاص دەکردن دەعینێ غورفێ دە کۆمێ گۆڤەندێ دەست پێ دەکرد دەعینێ غورفێ دە کۆمێ شانۆ دەست پێ دەکرد برحێکی و قاسی خۆش کێم دەرفەت لێ برحێکی پڕ خۆش هەم تەودگەریە یعنی هەگەر تە دوێ دەمێدە ئەف تشتانە قەزەنج نەکردوە دەناو شۆرەشێ دەجی تەخوا خەلاص نەتکرد ئێش بۆ بەیەکێ حەزرتێ بە دوێ دەمێدە ji بۆ نەورۆزێ تایبەت چێ دەبوون ئەم بێژن ji بۆ حەشتێ ئادارێژی چێ دەبوون بەری نەورۆزێ شەش مەهامە پیرۆڤێ خوت کرد لێ دیسا دەولەتا یا رێجیمێ ڕحەت نەدهێشتەم تەف بگەرن ئەندامی مە دەهاتن گرتن بەری نەورۆزێ بزانەبوون ینی بەری نەورۆزێ 20 ڕۆژە 10 ڕۆژە سێ ئەندام دەگرتن 4 ئەندام دەگرتن هەر و هەر دوومە بوون مە دیگەریان لێ ئەما ئەرێ ئەو ئەندامی گۆ دەهاتن گرتن مە دەوساوا دە دیرەک مە سێ 4 ئەندام عیار دەکردن تا گۆ ڕۆژە ئەو نەورۆز بێ ئەو کەدامە ئەو هەستێنمە گۆڤەندامە ئەم پێشکێش بکن و بگینن دلێوان تەماشەوانێن گۆ دوێ ڕۆژێدا هەر کەس سەر پیال بەندامە بوو گۆ ئەم ژوارە ستران و گۆڤەند و شانوی خۆ ئەم پێشکێش بکن ji ber hemên giranbûha yên şoreşa nozê tîrmehê parastina çandên gelan e. یعنی ئاستەنگی پر هەبوون دەبە گۆئانە دەما گۆ ئەم سەر ئاستەنگیە بەرێ داخبن کەسێن گۆ ناو شۆرەشێت مەزن بوون دفکرن عەجەبە چاوە ئەف زەحمەتی و چاوە حتا ڕۆژایی ڕۆژی بەردەوامی چێ بووش بەرگۆ هەندێک کەسەنە ئەوان یعنی دیگێ جهێکی چاوە ئەس بێژم دەبێژن هەو من بەسە یعنی لێمە بەس بوون ما تجاري نقوت نامه والتجاري مش تشتكر ندقو بس ما تقو أمي هر وهر بهركن وكانية كي يعني ديجي في سيستما قد خوازه حرتن دبن قركريني ده چاندامه او بكاش برگو ولاتكي دما قد بي چاند به يعني چانداته هنراته تلولاته قد تيجيان دك در نخينه دوه چاقي نكاره جي بيجه از خوديه في ولاتيمه مجبور گو هر کس هر ولاتک به چند داخل تناس کرن. جبو به یک جار ندبو بر نوروزه ایوارا نوروزه شخوام دچون گندکی گو نزیکی جی گو نوروز لیچه دبه اموی شوه همه اندامه همه بشا ام دچون وی گندی رادزان مالبات هبون گنده علی فرو دیویرامن گنده گرسور تایبت هف گندانا دوستين ملور هبون يعني هم لوي داري هم دمان ملور جي شبهير دقار عندن يعني شبهير بون سترام بون گووند بون دهندري مالبات ده او مالبات جي بهتر او زاروكي خوب چاندي دهاتن گريدان يعني دما بري خاص حس كرنيه چاندي هبانا جي جبر به جواك عادات و تقاليد راسي زوب زو خونه ددان سر يعني ندهاتن نها وقت شخصی ما مالباته که هنری ده مزن بومه در فتش دست پیکه وقت دایک وقت باو برای منی گو ماموسته سازه بون پر او در فتح بون یعنی لپیشیان وقت کرن مفیر ده کرن از بچوچک بون پر بچوک بون مستران دو گوتن اجبر گو دم آدنا مالباته که هنری ده تمزن به نه وقت مالباته که گرتیبه یعنی فرق و جدا بناوی هیه هلبته همه مروفه مجید گوتن باویم دو چاوات دیله کچکات یعنی لاوکیت استرانا بیجه سازه بده یعنی هندک جارا بریم پرورده جیش خود دان او کسی گود خواستن پرورده ببینن چما تخوازم وی بیجم ده ایتاره جواک بونامه و ده ایتاره وک مالباتی جی عشیره یا مالباتی
باوی من تنه گوتنه که جوار گو هگر ایرو و نعیب دبینن سبا ونی البر سترانی وا گوونده بگرن و عینه تشت بو يعني حتى رجا ایرو يعني هم گوونده جی دگرن بر سترانی ما هم دخوازی وا چه ببین وکو مد ناوا هنری ده جی خوا بگرن اف جی کیف خوشیه شو ام بین دما دبستانی جی يعني دوی دما گواز دبستانی دبوم جی گلک جارا ایری شیف سر مدهاتن جبو سترانی منی کردی بو يعني مسترانی کردی دو گوتن هرتم هابون ایگو کسین گو بگینن مدیر و توجیه بیجن اف کچک سترانی کردی دی بیجه هر کسی دو چون آف داد گوت بیریوان سترانی کردی دی بیجه و چاقه مفاصل دکرن يعني مج خواندني محروم دكرن حفتيه كي ما هيك نظن جاناجي نهاولو تي بالامه يعني خواندني زيدتر اجبر گوب چانده و هنر بگریدای و راستی جی مخواندن دا علی اكيد از ما مالی هنری ده يعني از وقت خواما من اخوز جبو گو استني خواندني بكم از وان ستراني خواه نبيجم شاوان قحراواجي تشبو كسين قول جمع مديرية يانجي توجيه دما يانجي عندك ماموسته هابون ماموسته مني ايغو هابون بجگرتي جي دان هابون دوي دميدات برحز دكرن ويغو دجي ويبون جي هابون دوغوت تكومبوني چه دكت كومبوني دهندري دماغم در دكت ساحه يام دبستاني دوغوت كومبوني گل كل در دورا خو چه دكت يعني تعطيه بدري بعد نشاگرد افيري چبك ياجي توابك شي نباليه خدا دبستانا خوش بير بكن هلبته وانج بو شاوانه انه دبستان وزاروك فير ببن وچما وكي امي رابنا شاوان چما قوم بزماني كردي دسرا وحركه جبالاي دكشاند حس كرنا واجر چيد بو دوير يره تبلي نامجي كومي مني گوونده جي دبون ويسرانا جي دبون دبه نگجي نگری دای رخصنامه بون اما جحس کرنه که هلبته ویرنگیت تبخواز کسی که در دوراتش تحز بکه تشتی گو کاری گوتید که دی ایتاره هنری دبه دی ایتاره چکاری دبه دی کاری خواه پی بده فهم کرن پی بده فهم کرن تی چکاری دکه تی چو هنری دکه جبو بیجی يعني هرتم هندري دبستاني دا جي زختين پر نخوش يعني سر من دهاتن کرن دي ساجي از بيجم ماموستاكي من هبو نابي خوا زهير بو او حرتم جمر دقو يعني خيالي ما استل سر دكا كردي ببينم تسترانا بيجه او خيال جي دما قو بيك هات او ماموستا بخواجي هات قال مقود قو بخيال بيك هات اسبر كيف خوش بو دوي دمي ده حتى اجبو ماموستاجي عندك شاگرد هبون چون دگوتن ماموستا بویرنگی نزیک دویانجی و تشجیعی کل سر بیکاری جانا جي ماموستاجي يعني نزیکاتی مدیریت و توجیه لزسروان زخت هبون دگوتون هاتنه شاگرد افیری خواندنه بکن تنه خواندنا بعث بکن نفیری تشتین جدا بکن دماغو شورش دست پیکر البته شورشه که گود سرپیهاتی انجنده دستکفتی انجنده دماغو دست پیده که دویت دمه بخورتر و بقوتر يعني تنزيكي كاري خود به شورشها رو جوا دست پیکر کومین منی گوبری ام لهفدو کوم دو عینه کس دیسا کومبونک ما چیکر ناوندکی بچوک دست پیکر ملی تاخا قدور بکبو ما گرتو بو مدوی دریده کاری خوا خواته خود دامشاندن دیسا جو سریت کی وی هبو جبرگو هینا دولت سر لنگابو پر او تفگره کی وی هبو گو خواست منو کاری ما بسکنی نجی اجبو بیجی سریت کوی هینجی هبو دما هدی دستکفتین گو کتن دست مدد ناو باجارده وکو دست بیک کسایتین گو همچون ناونده محمد شیخو و دمیده مگر دست دما گو درفتکی بچوک همچون ناونده کی بویرنگی مزن درفتکی جوداتر
درفتکی گو کاری به بهتر تفگرا هنر خو چاند خو دناو ده مستر بکه دوی دمی ده البته کیف خوشیا مروجی بهتر ده دما گوما او ناوند گردست عالیه کی ده جواک جی پر خواستن زاروکی وا دناو مده جیه بگرن وام خواجا زاروکی خواتانین گلمه تخواستن وافری آمورا جی بکن تخواستن وافری گوونده جی بکن و سترانه جی بکن یعنی زاروک 7 سالی حتی کسی منی 40 سالی دوی ناونده ده جیه دبون البته دست فکر یعنی ام بیجن او قیس آموره وکونها هبن تنبون بلکی سازک مهبو عرباناک مهبو مرسر تم دخست مثلا بیجن بافلکی منی بچوک هبو مدنگ سروی دخست لاقتکی مهبو ام سر بسره لوان در زحمتین بری دمام دزیورین ما دانی بیراخوه در فتح نها کرد دسمه البته هولدانه کی منی پر مزن چه بو گو ام هدی چاند و هنر خواه زندی بکن جبو گو در فتن ده مستر جی تیکا من دسمه و تفگره کی برنگه کی خوشتر جی ام تفگره لی جواد در فتا البته ما مستیمجی چه بون گو بین کسایتین بخوازن بین فیری آمورا ببین هاتن البته شاگرد جی پر بون زاروکین گو خواستن دهاوینا خود بلی دبستانی دناوا هنری ده روژه خود در باس بکن چه بون گلک جوان کسان حوالین ما نهاد آسا شهادت ایدن بون شهید گلک وان حوالی ما بون شاگرد بون ماموسته گلک او حوالی ما بون لشکر حوالین جن دناو ده یعنی از بکارم وی بیجم هم شهادت بیان آسا شهادته جه هنری اجبر بو هنر جی الکیله قلیش شرکه دما گوتب هنره خوش شر بکه او جی شرکی دناوا شورشا روژاواده بو بسترانین خواه دما گو مسترانی خواه چه دکرن در دخستن یعنی دناوا قاده لشکری ده بصدان تبلیبون چه ده بو جبر گوت لسر ولاتا کی ستران ده بیجه لسر پاراستنا ولاتا کی ده بیجه لسر شهیده کی ده بیجه سر دایکه کی گو کذبا خو کر خلات جبو وی ولاتی البته باندوره کی ونی مزن وی هبه جبر ویجی یعنی دو هندره ورده هم وکر خستنا جنجی وگشتی جی ناونده محمد شغل خوازم دست بیکی وی بجم بشره هم بین قادامنی هلال زیرین جی رخصنا منی جن یعنی وکو جن تفگر جن دناوا چانده ده همه سینورش کناندن کسی انگو دایک بون جی هبود کسی انگو یعنی تمن بچوک جی هبون کسی ناوین جی هبون اما تکوشینه کی پر مزن جبو هات کرن یعنی نها ممکنه کسی گل در و دنارن دبیجن یعنی تن استرانه کی دبیجن وقادا چانده تن هنره کی بسترانه کی دکن یاجی بگوونده کی دکن لی باور بک دما گوته وکو جن تایبت وی خباتی بکه یعنی تناس که چه زحمتی هنگو تیر در باس بو تکوشینا گو تکر لهمبر جواکه لهمبر دولته لهمبر گله کسین منی گو لهمبر باوی خواه برای خواه تکوشینا کی پر مزن کرن یعنی گیا آستا کی گو خواسته کاوان جمالبات قطب ببن اما جونر قطب نبن یعنی گیا وی آسته اجبر ویجی تکوشینا هنری نه ما یعنی نه حسان نه بویرنگی گو تبیجه تنی ازش خور هنره که بکم قدیا بچو وکو قدا دما گو آوا کرنا هلال زیرین رخستنا میا جنیا چاندو هنر تایبت وکو جن ام بیجن جدیر که ده هندر جزیره ده جدیر که حطانی حسکه
حطاني كوباني ددما حلب شهباده ددما عفرينه يعني هم دبري خو شاغي خو بلاف كربو هبو حتى روجي خو جديرك حتى كانتونا حزين بيجن كانتونا حسكي حتى كانتونا قامشو حتى حسكي بردوامه وك هلال زيرين كارو خباتي خو يهنري يرخستني يعني بردوام دكه همو جن بآمور خو باور مند شوپین و مند بینجی همو جن بآمور خو به ستران خو دنگ بیجی خو تفدگرن شاگرتین گو د زاروکتی خو د ناوا هلال زیرین ده دوی ناوند دامه یا کانتون قامشلو ده زاروکتی خو ده هاتن خوستن فیر ببن نها د دبستان منی شید نویلا ده یا کانتونا قامشلو دندری باجار قامشلو ده نها درس دادن دیسا وک ماموسته شاگرد فیر دکن وکو جنه کی گو نگاری بو دنگ خواه بلند بکه لنها ترسی و جنه کی گو بسه چار آمور خواه دنگ ودانی ده هم جیهانی ده کنه چار آمور علی ده ادما گو اف جوانانا در دکبن سر مسرحی یانجی دکا کی گو شاهیه که پیش کردکن هلبته جوانین گلواتا ماشه دکن بی باندور دبن خوسته که وانی هاتنا ناو قدامه یا هلال زیرین چه دبه وکو جن دما گو ده هنر خوده و تشار خوده دجمن او ترسا دجمنی گو جه دگره چیه جبر گو دزانه گولاتا کی جن تيت شربك بهنرا خوبه بقليشا خوبه هربتي اولات وريزقار به وآزاد به خوستن حرتم جي إريشا لسر جن باويجن دزريجي إريشين خوا لسر جني بكن دقادا يجبو قادا هنريجي يعني قالك تشتين دربازدار يعني دبي رنگي ده چه دبن مثلا بيجن خوستن هنرا هيب هوب يعني هنرا ام بيجن برنگي اجنبي گوتن يعني تبي جلو برگجي يعني ام بيجي بگرنده خوستن واتخن بنوي باندوري ده تاگو هنر خوش بير بكن لي وقت قادا هلال زيرين جوان و كچكين دنامه ده دخبتن حرتم بامور خواني كردواري امور خواني زندي دنگ خواني دنگ خو بواستراني خواني پر خوش قدامي برد لوريك انها وكستران بيجي دبيجي بفيرنجي تفجريا يعني هنر نا قوتنا كي قوتني تبيجه هنر جرك يحس كرنا كي مزنجير هذا قادا هنر تايبت اگر تجي حزنك نا بيشكتن ونا ام بيجن تكاره شخور بوخچکا خوجی تجربه هلا هلبته گرک تخو تیرکر جی حرتم نبینه یعنی تقاسی تفیر ببه تقاسی دتنگ خوش به تقاسی جی آمور تهبن گوت لید ده گرک تنبیجم بس یا جی از تیرکرم نه هنر هرگبار گرک حرتم هرگبار بدناو ده گرک بویرین گوت چه دبن دل سروان بچرنگی بفکره گوت بکه لوریکک تیکه و دیروکا و شورشی ده مثلا دایکه کی گو چه عشق شان ده هندره شورشی ده ما گو زاروکه کی خدا وی ولاتی تیب چرنگی هسته و دایکه بین سر زمان یعنی گرک تو ولو خاطی خناب دلی وی ملتی ده هلبته ملت کی گوت ناو د جیان د که هگر جوی هنرمندی حزنه که دوی چاغیجی قط نکاره بیجاز هنرمند حس کرنا
ملت جبو هنرمندا پر گرنگه دلنزمیه هنرمند پر گرنگه یعنی ام بیجن دماغو هنرمند تنی خود بینه مسترانک چه کرد ملت هر کسی جه حس کرد هر کسی کیجا قاده مدیدی منک مرگرد اگر دوی دمه ده ام کرمانجی بیجن دماغو وقت بیجن کرمانجکی ام بیجن دستر خواه چو دوی دمه ده کتناتی نه دوی دمه نسر کفتنه دوی دمه ده کتناتی وک هنرمند جبر ویجی جن به اوا خواتی ناس کرن دناب قاده هنری ده دماغو سراند بیجه به میمیک خوانی رولکن استدرانین دماغو جواکی رسترانی خوش دو بیجه میمیک خوانی ایش آگو به بوی ملتی هیست که دماغو سرانی ایش دو بیجه پی او دو به میمیک خواه برسف دده نتنی بستران آخواه جبو بیجی دناف شورش دقاده هنری هر و هر دناف لبو تفگری ده یعنی چه بویرین چه بونجی دبگو دجار جانا ده دمی وی داویه ده افشارین گو قومی جی اما قادا منی هنری نهات سکناندن دناو گلک جهاده جی دناوا پاراستینی ده جی وکو جنجی خواگرد دناوا بشروان آره مل بمل ام بی نبیجن لپش شروانا پاراستن مل بمل دناو گلک جهان ده تفگر کر سترانین گلگوری پیواجویا گو قومی چه کرن یعنی ادخوازن وی بیجم کسی گو بخوازن هنری بکن برا دست پیک یک ایشا و پاراستن آولات خواه دست پیک حس بکه و بفکره دو چاوا بهله کسی در دوری تب تباندور ببه و چاوا بهله دوان گوتنی گوت بیجه واته یاوان بگهیجه دلی مرووکی یعنی ام بین دماوی داویه دا جی هلبته ایریشیم پر گرانجی هاتن کرن لیجبو بغن ایریشان جی تکوشینه کی پر مزن هات مشاندن جبر بو کار و خباته کی هنری جن تایبت او قیسه زحمتی او قیسه شر او قیسه دستکفتین گو دناوا شورشی دم بدست خستیه البته ام بردن اویا ند قاموسا میا جندیه اونای قبول کرن یعنی نها دولت دستلاتدار کسی گو ذهنیتا حرتم ذهنیتا کی قریج گو بیریشی جن کریه البته دو خوازن وکو جن پشتی افقاس تسکفتی چد قادا شر دبه چد قادا هنر دبه وی تشتی تونه بکه خواستیه وی بکه لیل همبر وی وک قادا هنره تکوشین و شر گو مل همبر واکریه بسترانین خواه گوتن بگوتن مبرسوا ویدای چاوا جنکی تکوشین ده موزیه که دکر مجی او تکوشینایا به گوتن خواه به آواز خواه به هلبستین خواه به شانو خواه گو ما پیشکش کرن ده پیواجوی ده ما او برسف داوا یعنی دما داویه ده جی اشخوا هر کسی شوپان دو جی شوپان کنسرت انجبو پشکرتی های پجه دما دبیجن یه پجه نای قبول کرن او نای ویواتی تنی جنا کرد نای قبول کرن او تواهی جنا قبول ناک یعنی چه جنین گوگل ما تماشا بکن و ما گودار بکن براوی ناس بکن اگر تل سینیه بجی تینه قبول کرن دو وقت جنکی و هرتم جیه گوتلی جیان دیگه او دولتاهان و لسر ده و زونیت بده مشاندن ایوا خواست بتنبون آجن تنبونا شورش روجاوایی گو او 15-16 ساله بردوام دیگه تو نبکه جواکه کی قربکه نجنه کی قربکه اگر تفگر آجن دقادا لشگری ده دقادا هنری ده دقادا چه ناوندین گونه هاته ده بکار و خواب دکن اگر اف تفگر تو نبو
civak hemî tune dibe ji zarokê wê heta pîrokalê wê. Yani ev kar û xebatên gonneha em dikin, yani ez bawerim û ez wek dibêjin tekîd jî dikim, dijmin bi rengekî pir bi qehr û pir bi ew çavekî çawa ez bêjim bi tinebûna xwe bergo em wî tune dikin. Dema got em vê hunerê dikin em wî tune dikin. Dema got em leşgerî wekû em şer dikin em wî tune dikin. Zarokekî biçûk, yani heta zarokekî biçûk di vê pêvajoya vê dawiyê de dijî wî desthiladarî derket got em hene. Dema ev hemî hebe helbetê tê hertim bi ser keve û tê hertim hebe jî. Konsertên menî ji bo piştgirtiya pejî got çêbû jî ji ber got em îro ro dibin sîwana jina tekoşer de ne. Dibin sîwana jina gogopsala şer û tekoşîn kiriye. Sîwana jina gogo ne bi roj ne bi şev xew kiriye ji bo me. Ji bo zarokekî be, ji bo dayikekî be, ji bo kalekî be, ji bo ciwanekî be ev hemî ji bo me kiriye. Ji bo vê jî tiştê qada hunerî got me xwest em bikin piştgirtî bi hunera xwe em bidin meşandin. Li gelek ciya jî me ev konser dildarxistin. Ji dêrikê hetanî Tiltemer, hetanî Dirbêsî, Hesekê. Dema got me ev konser jî dar dixistin. Helbetê dijmin êrîşekî tîne ser te dibêje, yani tu bi hunera xwe jî bike, tu piştgirtiyê bike jî ez ê qir bikim. Ama bersiva me çi bû? Hertim hebûna me. Yani qet em newestiyan. Qet me negot me dest yani me dev ji xwe berneda. Ez xwazim vê bêjim. Di ciyekî de dema got te şoreş kirbet tu ji dev xeber de kesên gurên got dev bixwîn pir dibin li ser serê te. Dema got tu tekoşîn dike çi qasî gurê dev bixwîn li ser te hebin wê helbetê vekişin û wê ewca xwe biparêzin ji vê jina azadî gogo fikr û felsefeya rêbera pop sala xwendiye. Helbetê wê îro ro wê tekoşînekî pir xurt jî bike. Yani di hundirê van çend mehên got em têr derbas dibin, dibêje nebêje yani wê ciyekî êşî hebe, wê bi wendakirina hindek hevalên me, birîndarên me, ciyekî jî tu dixwaze çi ji dest te bê tu ji bo van kesan û ji bo vê şoreşê tê bide. Dibe hinek kes jî bêmoral diman carcarna, lê kesên wek me jî em kêlek wat sekinîn, yani me digot yani şoreşa rojava yani ne wek şoreşa bû, şoreşekî dest pê kir ji taxekê dest pê kir lê dinyayê gişî bela bû dengê xwe veda. Yani kîja dinyayê heye got ew qesî jin tekoşîn bike. Mesela kîja welatê heye got ev qesî jin li ber xwe bide. Kîja dinyayê heye jinekî got bi destekî qilêşê radiceye bi destê de jî hevalê xwe diparêze. Hevala kêlek xwe diparêze. Yani ji bo vê ne tiştekî biçûk e got em bi çavekî biçûk lê binarin. Tiştekî got li cem me pir pîroz e, muqeddes e. Hetanî û heta yani ji herkes ez bêjim gerekî ji neviyên xwe re bêjin, zarok zarokê xwe re bêjin, vê jina di hundirê rojava te tekoşîna got kir giya kîja astê. Ji bo vê jîna qebûlkirina her jinekî di vir de wî hebe. Îro heger dibêjin YPJ em qebûl nakin, em nelbendenî bêjin em qebûl nakin. û em nelbendenî got kesekî got hertim komkujî kiriye bi serê me Kurda taybet, got em li bende bin bêje me hûn hebin û nê hebin, hûn tune bin û nê tune bin, na. Em dîsa jî di nav kar û xebatê xwe de ne. Dema got wekî rêxistinekî jin medenî heger hîna ser kar û xebatê xwe ye bera baş nas bike qada menî leşkerî jî
ئەو پاراستنامەیە ئەو هەیە و هەفتن بمینەشی